ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi ndabazaniye imburi ku bantu bubatse, bene data bakunzi b'umusaraba. Ndafite ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice ca mbere ku murongo wa 26 ngeze kuwa 27. Yesu nashimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, niba wubatse nukuri ndagusabye urebe iyi video maze uyirangize, ntuyicire hagati, kuko hari ikintu Imana ishaka gukora, cyangwa se hari ikintu Imana ishaka ko wiga. Haleluya. Ndabakunda cyane bene data, reka senge hanyuma mbandanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndi imbere yawe, dore ndakwinginze itara ryawe rinyakiremwo data. Ndakwinginze Uwiteka ubabarire umutima wanjye data. Ndakwinginze data, umwuka wawe wera mwami Yesu Kristo aze anjyemo, maze nasame nawe avuge. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndakweretse umuntu ari we wese ari bwumve ino video. Ndagusabye data umugisha. Haleluya. Nta yindi Mana iriho atari wowe mwami. Ndakwinginze buno butumwa bugere kure. Ndakwinginze Uwiteka uje mu mitima y'abantu, maze basheringe ino video. Mwami Yesu, umuntu ari we wese ari bwumve ino video data, ndakwinginze buno butumwa bumuhindure. Urakoze Yesu, sabye nizeye kubikora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bene data, ntimugire ubwoba. Ahangaha nicaye ndi mu kazi, aha ndi muri pause, ariko nabonye ko Imana yampaye ijambo kugira ngo ndabahereze. Nabonye ko ari byiza ry'ijambo, dusangira ijambo, kuko nibyo Imana yampaye ndabahereza. Haleluya. Reka nsome. Nico catumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona. Urumva ngo nico catumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi. Murabyumva? Ngo kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe, kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashuha babengukana abagabo, bagirira abandi bagabo ibiteye isoni, kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo. Haleluya. Murabyumva bene data nshuti z'umusaraba, iyi ni message y'umuntu wari we wese, mbese yaba yubatse. Ariko niba wewe wubatse udakora bino bintu bariko baravuga ahangaha mu ijambo, cyangwa se wewe udakora iby'ijambo irimo iravuga, nukuri ndakwinginze uyirungikire abandi kugira ngo bumvirize. Iri ni ijambo ry'Imana bene data, ngo nico catumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Haleluya. Yesu natugirira imbabazi. Bene data, bakristo muriko muranyumviriza mwubatse, ico imibiri yanyu yaremewe ntago ariko muyikoresha. Hariho ibintu bingahe Imana mbese yarakariye, kandi biriko birakogwa n'abantu bitwa ngo n'abakristo. Icyambere, umugabo asigaye arongora umugore wiwe aho bitagenewe,
byumvikane ko asigaye arongora umugore wiwe ahantu haca umwanda mukuru. Bene data, abakristo niko basigaye babikora. Ijya nzira Imana yabaremeye yo kunyuramwo uri kurahuza imibiri n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, mbese benshi basigaye barahinduye, basigaye bakora iby'Imana idakeneye. Ubu abagabo basigaye barongora abagore babo mu kibuno. Bene data nshuti z'umusaraba, ese inzira Imana yabahaye ugira ngo niyo irimo? Ntago iyo ngiye irimo. Murabikora Imana yababaye bivaye n'ibyo muri ko murakora. Mwebwe mwafashe iyindi nzira, mwiremera iyindi nzira, kandi wa mugabo we uri kurakora ibyo bintu, mbe wowe uzi ko woba uri ko uragira nabi umugore wawe? Uri kuramwonona, uri kuratuma mu mubiri wiwe yononekara, hariya haca umwanda, uri kurahonona, uri kuramugira ikimuga, kuko ejo bundi azaza atangira yambara ideipa. Urumva? Urazi ideipa uko zisigura? Umubindo, bivanye n'uko uzaba wamuciye amafire, bivanye n'uko uzaba wamwononye, azaja ashaka kwiwese yabikorera aho ngaho. Kubera iki? Nta fire, nta gitangira kiriho, kuko uzaba wacyononye. Imana yababaye. Ikindi Imana iriko irarakarira bene data, abantu mwubatse ibyo muri ko murakora. Muri ko murarongora abagore banyu mukoresheje intoke, mwitwa ko muri abakristo. Bene data, muri ko murabarongoza intoke zanyu, mukabarongoza intoke zanyu. Ico kintu Imana irababaye. Niba turi abakristo dukwiye gukurikiza inzira Imana yaremye, ntidukore iby'Imana idashaka. Mureke kwiremera inzira, bene data nshuti z'umusaraba, kuko ibyo ngibyo bizabarimbura. Iyindi nzira muri mwagize iki mwahimbye, musigaye murongora abagore banyu mu kanwa. Bene data, ko mwayovye, murarongora abagore banyu mu kanwa kandi mugaca mubasukamwo nizo mbuto zanyu. Bene data, ibyo byose Imana ntago ibikunda. Umugore nawe agatega mu kanwa kabisa, ariko se wa mugore we, buryo urazi ko uzagwara ingwara utazi? Urazi ko uzagwara ingwara utazi koko? Ibyo bintu baguma gusuka mu kanwa, ibyo bintu baguma gusuka mu kanwa koko urazi ko uzagwara ingwara utazi? Imana ntago ikeneye ko mukora ibyo. Benshi bariko barabikura mu mavideo. Ese ko abantu benshi muri ko murareba amavideo ateye isoni, ibyo mubonye mu mavideo ateye isoni muca mugenda mukabikorera abagore banyu. Namwe mwabagore mwe, ibyo mubonye mu mavideo muca mubitwara mukabibwira abagabo banyu ngo babibakorere. Ikindi Imana yagize iki yababaye, yarakariye. Abagabo musigaye murongoza abagore banyu indimi n'iminwa. Bene data, nta n'iseseme munafite, nta n'iseseme munafite kabisa. Umunwa Imana yawuguhaye ngo uze uririmbira Imana, uze uvuga ubutumwa, uze uvuga ibintu byiza binezeza Imana. Ntago yawuguhaye ngo uze uwushira mu gitsina cy'umugore wawe. Ibyo muri ko murakora nibiki? Kandi ubweje ukavuga ngo uri umukristo, ejo ukazaje imbere y'abantu ukavuga ko umukristo, nibyo waraye urakora. Waraje umunwa wawe mu gitsina cy'umugore wawe, uraza ururimi mu gitsina cy'umugore wawe. Bene data, ibyo muri ko murakora nibiki?
Imana yababaye nukuri nimwihane kuko Imana ntago inezerewe abantu nk'abo. Hano ijambo ry'Imana itubwiye riti ngo nico catumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe, kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashuha babengukana abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni, kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo. Ngo mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo. Mwene data, ese iyo ngero waba uyizi uzahabwa nk'umugore agafungura umunwa bakamurongora mu kanwa kabisa, bagace banagusukamwo n'imbuto bakazisuka mu kanwa? Hariho n'abazimira. Bene data nshuti z'umusaraba, Satani ntababeshe. Muramenye iyo muri ko muraje, ibyo byose muri ko murakora byavuye ikuzimu. Imana ntago yigeze babwira ko mukwiye kurongorana mu kanwa, ahubwo reka ndabwire, burya nuko zino ntoboro z'izuru ari ntoya, kandi n'izi ntoboro z'amatwi ari ntoya, muba mumaze kwinjirayo naho nyine, kubera ko atanu na hamwe mumaze gusigaza. Mu kanwa mwarinjiyeyo, mu kanwa muri ko murabikora, mu kibuno muri ko murabikora. Ariko we mbega ubuzimire. Bene data, nimugarukira aho ngaho n'ukuri, naho ubundi Imana izabakubita indwara. Imana izabakubita indwara kuko mwarenze akarimbi. Ese wa mugabo we, ese nk'uwo munwa uri kurasha mu gitsina cy'umugore wawe, burya urazi ibihano uri kurikururira bizava kuwiteka? Urazi ingorane uzagira koko? Ariko Imburi kujeho, wa mugore uri kurakora bino, Imburi kujeho, kuko bino biriko biragirwa n'abantu benshi bitwa Kristo. Benshi bari kwarivugisha ngo n'umugabo wanjye, ngo n'umugore wanjye. Reka ndakubwire, namba ari umugore wawe cyangwa se ari umugabo wawe, Imana ntago yigeze ivuga ko mukora ibyo ngibyo. Imana ntiyigeze ivuga ko mukora ibyo ngibyo. Mukwiye kubaha Imana, kuko uyu mubiri muri ko murakora uko mwishakiye n'inzu y'Uwiteka, n'urushengero rw'Umwuka Wera. Mureke kugwanduza. Bene data nshuti z'umusaraba, nimurekere aho ngaho, kuko uburakari bw'Uwiteka bwabaye bwinshi. Nimutahinduka Imana hari ikintu izabakorera. Wewe mwene data uri bwumve ino message, ntuhinduke umenya ko Imana yakurakariye. Mwabagore mwe mutega bakabarongora mu kanwa, namwe bagabo mwinjiza ururimi mu gitsina cy'abagore banyu, cyangwa se umunwa mu gitsina cy'abagore banyu, ibyo muzahakura ntabyo muzashobora, kuko Imana ya Isiraheli yababaye. Imana yabaremeye inzira imwe gusa mukwiye gukoresha, ariko mwebwe mwarashatse izindi nzira. Ubu muri ko muragira iki? Murakoresha izindi nzira zidahimbara Imana. Nimuhinduke bitaraba bibi. Iyi niyo message Imana yampaye. Umuntu wari we wese ari buyumvirize, nuyirungikire mugenzi wawe, kuko bino bintu byateye isi yose, ntago ari ibihugu byo hanze gusa, na Afrika biriyo. Bene data,
nimuhinduke kuko Imana Isiraheli ntinezerewe. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ku message duhaye. Ndakwinginze Uwiteka Data, umugisha umuntu ari we wese ari buyumvirize. Mana ndakwinginze uyiherekeze kugira ngo Mwami rikore akazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.